Dobroveče. Dobrodošli na promociju trećeg izdanja knjige profesora doktora Bore Ristića. Iako prethodne izdanja nismo promovisali u ovom prostoru, u ovakvom krugu, kao što i sama knjiga prati jedan tok i ciklus starije generacije koja je utkala temelje društveno-političkog života Srba u Makedoniji od 90. godina pri formiranju, dakle, same stranke, udruženja, mesta gde je ona bila, u svom autorskom, a i delatnom životnom pozivu profesor Bora Ristić dolovljava, svedoči, negde pokazuje u pozno svoje doba nakon penzionisanja i delima kroz brigu i očuvanja ovih spomenika ozbiljan trag svedočenja u nas, ali sama knjiga pokazuje jednu zanimljivost da se tu veoma britko i precizno pojavljuju ljudi, njihova imena, njihov pokazatelj na pređeni put, da li je to bilo dobro ili loše, ostaje da generacije o tome svedoče i da daju svoj opis i pečat. Naravno da sam lično bio svedok mnogim ovim poduhvatima, posetama, sanacijom, oslikavanjem, ali je vrlo zanimljivo kada se to u današnje doba nakon toliko godina ponovo prožima i vidi, i tu autora krasi jedna preciznost, jedan stari kov stare škole, da se zaista kroz zapisnike, kroz svedočenje pečatima, štembiljima, dopisima, možda nekome to deluje dosadno, ali je iz ove perspektive veoma zanimljivo što je to sve sačuvano, osvedočeno, prikazano i nama danas dato na uvid. Ono što su politički prvaci i predstavnici 90. godina svedočili i uvek ponavljali tu rečenicu pisca, profesora, političara i jednog od najvećih intelektualaca u Srba, Dobrice Ćosića, o citatu da su Srbi u Makedoniji najzapostavljeniji deo srpskog naroda, tako reći više se vodilo računa o lužičkim Srbima nego o vama. Vi ste žrtvovani i poniženi od statusa naroda koji ste imali u bivšoj Jugoslaviji i sada nemate ni pravo nacionalne manjine. Mi razumemo vaše teškoće, vaš težak život, računite na našu celokupnu podršku. Tkajte tu granicu, svakodnevno učinite je što više porozno. Ovu rečenicu su ponavljali i pokazivali kao jedan zanimljiv pečat, jednu iskrenost možda političara, pisca, osvedočenog intelektualca u Srba, ali ona u sebi sadrži jednu vrstu zabune i jednu vrstu našeg sopstvenog i neznanja i poimanja ko su Srbi. Da li su Srbi oni koji su došli iz centralne Srbije radom, poslom, bračnim pozivom u Makedoniji, ili se odnosi na taj recidiv da govorimo o Srbima iz Makedonije, o makedonskim Srbima koji su se rodili ili su se rađali u generacijama prethodno, a koji su silom prilika zbog ozbiljnih političkih turbulencija promenili svoje prezime, identitet, fizionomiju i nisu se utkali i spojili sa onim Srbima koji žive u Republici Srbiji. I tu su ti problemi koje mislim da nijedno vođstvo političkih prvaka nije najbolje dokučilo, pogotovo što su 90. godina ozbiljni ljudi i poslenici koji su bili na čelu tih udruženja nisu, mislim, shvatali i još su se više udaljavali od tog tkiva autohtonih Srba i ovih Srba koji su došli. I tu su, naravno, pratile sve to okolnosti sa novim imenima država, sa novim granicama, sa novim političkim vođstvima u Srbiji, u Makedoniji, i to je sve davalo još jedan zbunjujući kolorit. Knjiga naravno ne dolovljava ove aspekte, ali se negde oni prožimaju i mogu da se dolove i da se vide, i iz ove perspektive je to veoma zanimljivo da se danas ponovo sagleda i vidi i najbolje oslika.
Specifično i zanimljivo je to što se u knjizi vide, dakle, kažem, faksimili, potpisi, trag ljudi, neke zanimljive i skrivene stvari. Mene je, recimo, filmski i uzbudila i rastužila slika sa spomen kostunicom u Donjem Karaslavu kod Velesa, o kome je profesor Bora prvo saznao, pisao, preuzeo brigu, ali kada su se javili problemi sa krađom krova, kada su se pojavili problemi sa upadom, koliko tu ima drame, tragikomedije, apsurdnosti u nizu, lavirinti kroz sudske hodnike kroz koje je prošao, osvedočio i ostavio pisani trag. Koliko je tu potrebno živaca, snage, energije da se to sve sagleda, a onda stavi na papir. Kada proživite tu Golgotu i vidite, neko bi digao ruke, odustao bi ili bi se možda razočarao ili bi se možda primirio u prikrajku, tražio neki drugi mir i spokoj, a ovde vidimo jednu apsurdnost situacije gde se dolovljava i situaciju gde se nalaze činioci te krađe limenog krova u crkvi. Oni se osuđuju, da bi se zatim ta odluka poništila, pa da bi onda sam čovek koji je osvedočio, Boro Ristić, postao žrtva i on bio optužen za klevetu i da sve to prolazi kroz lavirint ovog sistema i ovih pobuda i pravaca. Meni je isto specifično i zanimljivo što u svom autorskom delu imamo imena ljudi koji su bili na pozicijama u ambasadi, a koji su se bavili ovim delom brige o spomenicima, i tu se zaista vide njihova ponašanje i njihov odnos. Da li su oni ostavljali brigu, da li su odgovarali na pisma, da li su pravili prijem, da li su izdvajali finansijska sredstva, da li su i kako apelovali na matičnu državu da se potrudi da bolje i pažljivije brine i da primi k znanju određenu kotu i određeno mesto koje je možda prethodno bilo zapostavljeno. Tako da imamo tu zaista zanimljiv pokazatelj da je, recimo, Milivoj Đurđević, koji je bio u ambasadi u konzularnom odeljenju, ovlastio profesora Ristića da bude predstavnik države, ambasade u sudu, što govori o jednoj zaista drugoj perspektivi, o jednom odnosu poverenja, iskrenosti, a i profesionalnog pristupa da se stvari ne otaljavaju, nego da se dela. I onda vidimo da li se taj odnos menja godinama koje dolaze i kadrovi koji se tu menjaju. Zanimljivost je i kroz fotografije, tragovi ljudi koji su pokazivali brigu prisustvom, zasađivanjem novih stabala drveća, prisustvo, recimo, i uvek insistiranje na tome da se poziva kanonski arhijepiskop, iako je to bilo neprijatno, iako je on bio osuđivan, etiketiran, da se polazi kroz tu jednu medijsku filtraciju, ali profesor, bez razlike da li je bio na čelu Demokratskog saveza, da li dok je delovalo udruženje Sveti Sava kao brigu ili udruženje o zaštitu spomenika, uvek je pratilo tu liniju pravca da se uvek zapazi ta kanonska jurisdikcija i da se ne odstupa od tih nekih načela koje prate Srbe u Makedoniji. Iz ove perspektive danas možemo i da vidimo i odnos akademske elite, kako se odnosi, kako se ophodi, da li prima k znanju apele, pisma, iznošenje problematike ili ih stavlja pod tepik. Iz ove perspektive danas, 2023. vidimo jednu indolentnost, nezainteresovanost i godinama gubljenje pravog interesovanja za brigu tih manjih memorijala. To se lepo vidi u prvom pismu autora, tadašnjoj ambasadorki Biserki Matić, koja potencira značaj Zebrnjaka, Kajmakčalana, Udova i groblja u Bitolju. A da zapravo sve ovo novo je njima nepoznato i čak nezanimljivo da se sazna, uzme k znanju i preduzmu koraci da se
briga, ozbiljnije i svojski potrudi. Veoma je značajan podatak da se iznose imena ljudi koji su bili inicijatori za spomen crkvu u Donjem Kraslavi i da se tu vidi, ja nisam znao taj podatak da je ona bila posvećena u Svetom Stefanu Dečanskom, to je vrlo zanimljiv i lep pokazatelj stanja pred i stanja u kom zatiče profesor Ristić pri prvoj poseti devastirano stanje, nedostatak vrata, đubrište, otvoren prostor pri kostima, koje mi danas iz ove perspektive kada dođemo vidimo zabedotniran pod i ne možemo da vidimo i dokučimo stanje koje je prethodno izgledalo, tako da su sve to veoma značajni, zanimljivi, nekad sentimentalni, nekad bolni podaci koji nas vode kroz istorijat i brigu kapele, ali i odnos samog udruženja i samog profesora i njegovih saradnika u ovoj brizi. U podeli knjige ona deli pravac, dakle, Kraslave, Kučkovo, Bregalnica, Štip i Cera kod Makedonske Kamenice i tu je isto zanimljivo da se čitaocu približavaju istorijske okolnosti, dakle nešto što je dovelo do samog sukoba, sudara i stanja zašto je određena kapela nastala. Zanimljivi su i ti negde subjektivni pogledi na tablu u selu Donja Cera kod Kamenice, kakvim je tonom pisana, naravno na makedonskom jeziku, to je osnovna škola gde pohađaju nekolicina osnovaca nastavu, kako nas prate te linije simbolike, da li su oni iskreno dati ili provejava određena strana valorizacije bugarske strane i jedna suptilna kritika srpsko-crnogorske vojske koja je tu delovala. Knjigu i životni poriv profesora, dakle, krasi upornost, briga, marljivost, istrajnost i to je kroz svaki segment, kroz svaku stranicu veoma vidljivo prikazano i dato na uvid javnosti. Možda bih imao određenu dozu primetbi i određene kritike da je, recimo, fotografije su brojne i one pokazuju istorijat i stanje, međutim, možda nisu trebale da budu sve stavljene da bi se zadržao neki nivo profesionalnosti i kvaliteta u odnosu na neko publikovano delo, ali je želja svakako autora bila da nam najverovatnije dolovi sve što je saznao i sve što je video u okolini određenog toponima i mesta o kome govorimo. Zanimljivi su i specifični detalji, struktura stanovništva, poreklo, godina, stanje od nekih davnih vremena i onih koje nas danas i sada krase. Meni su, recimo, bili bolni i tragični događaji pri prvoj poseti u Štipu dok nije postojala ploča. Zapravo, ni potomci koji su došli iz centralne Srbije nisu znali mesto gde se nalazi bitka i gde je postojala ranije spomen Kostunici. Zaista je to bilo jedno tumaranje, lutanje raznih prvaka, raznih političkih predstavnika, kao i udruženja za negovanje oslobodilačkih ratova. I zaista sam se sledeće godine obradovao i video da je pri inicijativi i pri postavljanju te spomen ploče sama država Srbija, zahvaljujući pregalaštvu Bore Ristića, imala gde da dođe, da položi i obeleži mesto, a da toga ne bi bilo da nije bilo inicijative, dakle, pojedinca, čoveka, običnog, koji je možda preuzeo neki određeni državnički veliki posao, a da za to možda, eto, nije bio pozvan, ali je pokazao, kažem, te neke vanljudske posebnosti. Zanimljiv je i spomen generalu Kovačeviću u Štipu, srušen 41. Ovo je jedna od retkih fotografija, iako smo danas svedoci ubrzane tehnološke reforme, gde možemo da vidimo i da nam budu dostupni određeni arhivski dokumenti, ali ovo je jedna od retkih fotografija koja zaista pokazuje svoje
bogatstvo i tu su zanimljivi i iskreni pristupi autora gde govori neposredno sa ljudima i pita same građane, recimo Štipa, da li znaju gde je bila Kostunica, gde je bio spomenik i tu se vidi iskrenost, neznanje, sećanje, ukazivanje i to je zaista lep svedok vremena. Podsjetnik je i dobar pokazatelj istrajnosti i marljivosti u radu, gde je recimo za inicijativu postavljanja spomen ploče priloženi potpisi na desetine asocijacija Srba, što zaista govori o jednom zajedničkom radu i ozbiljnom pristupu koji je pratio ne samo brigu da se ploča postavi, nego da se obezbedi neka logistika i da se pokaže lokalnoj samoupravi, državi, Makedoniji i Srbiji, da zaista je to inicijativa nekoliko asocijacija, dakle, većini Srba, ne samo jednom pojedincu, tako da je to isto veoma važan podsjetnik, pokazatelj i trag. Meni je to lično bilo zanimljivo i važno da se dokuči dolovi, a kažem, kroz ta neka bolna svedočenja, ovo je i pokazatelj nas samih, koliko smo spremni, silni, jaki, britki, da li smo pismeni, nepismeni, dolovljeni, da negujemo, štitimo, čuvamo, da pišemo o tome, svedočimo i da to bude jedno ogledalo srpsko, kako bih rekao. Svakako da tu podrobnosti još ima, ali bih ja ostavio prostor da o tome progovori sam profesor i naravno da ukoliko još neko želi da nešto pita, kaže, dopuni, iskaže to na ovoj večerašnjoj promociji. Hvala vam. Живой, но ćeš ti nešto da kažeš? Nema što bi mogu da kažem, on je dosta o tome govorio. Sve je rekao. Ko je profesor Bora Ristić? To je pitanje. Ko je? Šta je? Kako je izrastao da bude doktor nauke u Tehničkom fakultetu? I to je jedna mala istorijat koju treba da znamo. Znači, profesor Bora Ristić je iz okoline Vladičkog Hana, udaljeno dosta kilometara od samog grada, gde nije imao mogućnost da se školuje, pa je morao da dođe kod strica njegovog kumana. On je završio osnovnu školu u Kumanovu, a saobraćajnu školu u Zemunu. Od Zemuna na Tehničkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao isto na tom fakultetu, magistrirao, doktorirao, tako da posle to radi kao profesor u Skoplju, u tehničkoj školi, gde na kraju bude pozvan da bude direktor jednog velikog preduzeća saobraćajnog, to je Proleter iz Skoplja, gde je oživio to preduzeće, nabavio autobuse, nabavio to što trebalo, gde na kraj je pozvan profesor na Piterskom fakultetu. Na Piterskom fakultetu tehničkom, gde je stvorio generacije stručnjaka, saobraćajnih stručnjaka, tako da je taj njegov vek proveo u Bitolju. Mene je iznenadilo jedna poseta naša na tom fakultetu, gde profesor se susreće sa njegovim studentima, gde su nasledili njega kao asistenti u to vreme, pa profesori, sa toliko ljubavi su ga dočekali. Znači, to je taj profesor Bora Ristić. Da ne govorimo posle raspada Jugoslavije, da je prvi bio onaj koji je pokušao da Srbe uvode u Ustav Makedonije, gde je oformio Demokratsku partiju, gde je radio isto kod toga i na kraj je ovo što je i Stančić pričao u tom delu same organizacije koju je oformio i, Boga mi, ostavio je dosta veliki trag za naša pokolenja koje su, Boga mi, ima šta da vide u ovom knjizi Pobuda 3. Tu je ta knjiga stavljena od 3 njegovih ranijih, stvorio je jednu knjigu i mislim da bi trebali da budemo zahvalni mi, ove mlade generacije koje imaju dosta dobre podatke, pogotovo generacije koje su iza nas,
nađe, znači ima traga, ostavio traga, ja bi bio zahvalan na tom njegovom učinku koji je dao za tih mladih generacije koje mogu da znaju. A pogotovo treba da mu budu zahvalni iz Kučkova, gdje je postavio, pronašao dosta traga, ljudi koji su Srbi, koji su učestvovali, koji su bili i profesori univerzitetski, i mislim da Kučkov treba da mu bude zahvalno za tih podataka koji je stvarno detaljno upisao i dao. A da ne govorimo za Štip, za Makedonsku Kamenicu, za Veledor, to su posebno tragovi koji naše generacije treba da budu zahvalne. To je to profesor Bora Ristić. Evo, ja ću da budem dosta kratak. 33 godine sam u pokretu Srba. Od 90. pa sve do današnjih dana. Malo me iznenadio ono što je rekao Ćosić, kaže, nisam verovao da ću tako dugo da živim. A i ja, 33 godine nije malo, 84 godine, kao još sam aktivan. Počeli smo Pazarče Bunjakovac, tu smo bili u početku jedno 2-3 meseca, pa posle smo ostali na ulicu, nismo imali gde. Prešli smo u jedno crnogorsko predstavništvo na aerodrom i od tamo nas su izjurili i ostali smo za nigde kao udruženje Srba i Crnogoraca. I najprve sam ja intervenisao u tadašnjem ministarstvu za Srbe van Srbije. Pronašli smo jednu zgradu u ulici 27. marta, tu je bio neki Albanac koji je kupio tu zgradu, a familija se iselila. Pa je to preuzeo isto neki Albanac od njega iz Prištine, Kosovo Promet, koji je vodio taj Albanac, i kad se raspala Jugoslavija, propala firma. I ja sam za to saznao, otišao sam kod Živorada Igića. On je bio predsjednik koordinacionog odbora Socijalističke partije Srbije za Kosovo i Metohiju. I on je pomogao da nam ovaj direktor te firme koja je bila po stečaju da onu zgradu. I dugo smo tamo bili, tamo smo formirali udruženje. Ja sam formirao 2 političke partije. Aktivne su danas obe, a ljudi koji ih vode, vode ih kako ih vode. Nekoliko udruženja sam formirao, među kojima je i ovo udruženje za zaštitu Srba i za zaštitu srpskih spomenika u Makedoniji. 20 godina sam se bavio politikom, sve do 2010. 11. godine. Možda ste me gledali na televiziju. Bio sam u koaliciji s jednima i s drugima. Niko nam nije rekao hvala, a jedva su čekali da se otarase od nas. Nikakvo za Srbe, nikakvu pomoć nije bilo. Ja nisam čovjek koji saginje glavu i nisam sa tim koalicijama mogao da nađem zajednički jezik. Da vas ucenjuju, da se prodate za šolju kafe i da kažete evo ja zastupam Srbe. Bilo je teško. Teško je bilo. Razumevanje u Srbiji nisam imao u to vreme. A i danas nemam razumevanja i za ovu sadašnju vlast. Vidite gde smo mi. Gde je Srpski kulturni centar? Gde je Srpski kulturni? Obećali su da će da izgrade Srpski kulturni centar, da će da naprave zgradu. A mi ovde nemamo gde da sedimo. Država Srbija mora ozbiljnije da se zauzme za nas. Što se tiče ove knjige, postoji Pobuda 1, to je ona prva knjiga koju sam izdao, Pobuda 2 sam namerno preskočio. To je knjiga koja govori o izdajstvu, o špijunaži, o sankcijama u Srbiji.
o likvidaciji mnogih ljudi, među kojima sam bio ja na spisku da budem likvidiran. I nisam teo da pišem o tome. To je lošo. Treba da imenuješ ljude koji su bili špijuni, koji izdaju i tako dalje i tako dalje. Zato sam napisao ovu Pobuda 3 i ona sastoji se iz dva dela. Jedan deo su nekoliko mojih govori. Prvi je oponiranje kolumna ove ambasadorke Ukrajine, gde se danas vodi rat. Ona je u listu Slobodna reč napisala u svojoj kolumni da Kosovo je opravdano okupirano, a da Donbas nije opravdano okupiran. Što je katastrofalno. Ja sam njoj odgovorio, kako sam odgovorio, vidjet ćete tu u knjizi, da je to skoro isto. Samo što su okupatori, ovamo su kod nas bili Amerikanci, a ovamo su Rusi. Druga važna poglavlje, to je ove litije koje su bile u Crnoj Gori. O tome sam ja napisao pre 2 godine, 3, našim prijateljima iz Crne Gore u Herceg Novo, i tada sam rekao da će brzo da padne taj režim, kao i što je pao juče. I treća je ova, smenjen je ovaj urednik, glavni odgovorni urednik Slobodne reči, zato što je jedno 4-5 meseca uzastopne pisao i o špijunaži Amerikanaca u makedonskoj ambasadi u Beogradu, gde su makedonski diplomate prisluškivali srpsko rukovodstvo. Izbio je skandal. Ovde je jedan obaveštajac srpski tamo ušao u makedonski parlament, kao da će da se izvrši državni udar, i ja sam rekao ovome uredniku Slobodne reči da prestane da napada srpsko rukovodstvo i da prestane da se to je isto interesantno, pročitat ćete, vidjet ćete, tamo sam još od ubistva kralja Aleksandra nabrojao sve te probleme. I da vam kažem nešto, ja sam bio predsjednik 2 partije, predsjednik i udruženja. Ako hoćete da radite taj posao, to je jako težak posao. To morate da budete tvrdoglavo uporni, da nešto uradite, da nešto postignete. Ne možete to amaterski da se obavi. Ne možete vi da budete predsjednik neke organizacije, amaterski da obavljate. Morate celo svoje biće da posvetite toj organizaciji. A to je teško. Tu morate i familiju da zanemarite, i posao da zanemarite. Znači, svaka organizacija ako hoće da živi, da radi, morate da ima celu posvetu. Evo, hvala vam što ste došli, neću više da vas zamaram. Svako ko hoće, neka uzme jednu knjigu, vidjet ćete tamo kakav je, šta sam sve radio i kako. Hvala vam mnogo što ste došli. Zahvaljujem. Pre nego što dam možda nekome reč da nešto pita, hteo bih samo da se nadopunim, da se zahvalim gospodinu Živojinu na ovom predstavljanju samog životnog puta i pređenog životnog doba pre što je zaplovio u ove vode organizacija Srba u Makedoniji, da kažem da je odnos Srbije ka Srbiji u Makedoniji zaista dobro prikazan i kroz ova pisma i kroz knjigu, ali on danas ponovo daje odgovor gde smo i šta smo i da li smo prihvaćeni. A što se tiče ovih veština liderskog poimanja, može da bude i obrnuto. Može da bude lider i suprotno od ovoga što ste vi rekli, da bude uspešan.
ali uspešan za sebe i svoju družinu, a ne za narod. Tako da je to velika razlika. A narod se nekada upravo klanja i prihvata načelo tog čoveka sa svojim prljavim manirima, a ne brigom za sopstveni narod. Tako da je to veoma zanimljivo. Vi govorite životno da se posvetite i vi ste to učinili, ali ste bili možda dobar čovek, a neuspešan političar u tim kombinatorikama tih koalicionih prožimanja. Tako da je to... Da, razlika, ma ja ću da vam odgovorim jedno. Jans Miloš je bio pravi vladar Srba. Jans Miloš je tuko i bio Srbe. Tuko ih. I kad je napunio 72 godine, ponovo su ga vratili. Znači, Srbi ne vole pametne mnogo ljude. Vole da ih maltretiraš, da ih šikaniraš, da pečališ na njihova leđa. Takvi smo mi kao narod i kao nacija. Takvi smo. A Knjaz Miloš je veliki vladar bio, ali kako je postupao sa Srbima, to Bog sam zna. Dobro, hvala. Da li možda neko od vas želi nešto da... Dančiću, mislim da si ti to dobro i slikovito Srbiju u regionu govorio o tom problemu što si malo pre rekao. To je taj prava stvar koje ste, koliko tamo negde oko pola sata si govorio, to je ta prava sa Srbe u Makedoniji. Ja mislim da je to, taj odgovor je bio stvarno mnogo dobar i jasan i slikovit i razumljiv. To je to kod nas mana. Hvala. Da li možda neko hoće nešto da pita, da kaže? Da. Ovako, ja iz Petova donosim vam pozdrave svih naših aktivista Udruženja Srba Makedonaca, ranije i Crnogoraca. 30-godišnjicu koju je Batko Bora Ristić bio udostojen time što je dobio povelju zasluge za saradnju sa to udruženje koje sam ja učestvovao u osnivanju, došlo do osnivanja, predsjednik i onda sada nove generacije, novi kadrovi rade podjednako uspešno kao i u ono teško vreme kada je bilo. Posebnu poentu bi dao doktoru Bori Ristiću, što je zaslužan da, ja pamtim od prve korake kad smo krenuli da sarađujemo mi kao nestranačka, a on kao partijska organizacija, da je uvek pokušavao da ujedini front, srpski front u Makedoniji. To je isto bila i moja težnja. Tu smo se zalagali i možda i zaslužena ta povelja podjednako meni i njemu koje nam uručilo sadašnje udruženje Srba i Makedonaca Branko Cajka iz Tetova. Zato, samo da podsjetim, na Zabrnjaku prvi korak je upravo napravilo doktor Bora Ristić. Bio sam ja prisutan, bio je ambasador Zoran Janačković. Mi smo naišli tamo na razgovor, nikakvi obeležja nisu postojali. Onda je krenuo rad njegov na ta istraživanja znamenitosti iz srpske prošlosti. Želim da skrenem pažnju da Petovo i opšto Pološki reon je veoma interesantan za te istorijske momente. Ja samo dva elementa ću izvući. Ima, to nismo stigli da obradimo da bi on došao do tih podataka. Postoji u Petovski reon Teče, nazvan Teče, groblje solunskih stradalnika, koje još nije ispitano, tačna lokacija, niti kakvo obeležje
je smešteno na tom mestu. U Terce selo, to je opština u stvari u Tetovskom regionu, stoji da spomen ploča u hramu u sred sela Terce, gde je spomen ploča skinuta kao zadužbina kralja srpskoga, sad da li, da kažem konkretno ne bi znao, ta je ploča sklonjena, naši aktivisti su skrenuli pažnju da se to desilo sa novom gradnjom, znači ta ploča je skroz nestala. Tako da eto ima elemenata koje možemo da dotaknemo i da se to doda u novom radu, u novom trudu koji će verovatno da produži profesor dr. Ristić. Pozdravljam ga i želim mu da uspe i dalje da vodi ove naše uspomene, da ih oživljava. Pozdrav. Ukoliko nema još neko nešto da pita, ja bih ovom prilikom iskoristio da dodelim jednu zahvalnicu profesoru Ristiću za doprinos u radu i u darivanju i u osvedočenju ovog dela. A takođe bih iskoristio priliku da se nadovežem i evo osvedočim u još jednu ovu činjenicu što je rekao gde smo se okupili i gde delujemo. Mi zaista nemamo, i to je na dugačkom štapu, da li će i kada biti taj državni kulturni centar, ali je veoma značajno što i ovo ovde imamo i što se uopšte imamo gde da se skupimo, da nešto promovišemo, kažemo, okupimo decu i da sastančimo i da to bude dom i mlađima i starima. Jeste to na običnim ljudskim volonterskim osnovama, ali se ne predajemo, ne odustajemo i zaista se trudimo da obezbedimo kutak i da obezbedimo programsku aktivnost koja je vidljiva. Ovom prilikom bih hteo da zahvalnicu dodelim Saši Ristiću, koji ne samo kroz brigu u udruženju za zaštitu spomenika, nego ljudskim svojim kapacitetima iznalaže načine i snage da nama pomogne u svom radu i da prepozna značaj toga što mi činimo. Profesor, može li vi ovako da iskoristimo prvi? Dobro, ajde. Ok. Hvala. Bravo.